Thank you, Ami. Eleven and one para nagpel jaga ke kedlan dan sa matawi puro iban po na si chief clerk kong lukuran maman. Senator Absen Abraham. Amen. Senator Chico Abis Jr. Senator Isaac Artu. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sensei Edgar. Nice. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edwards. Demo. Senator Stevie J. Edwin. Senator Peter Joel Iron. Amen. Senator Aurelio P. Joab. Senator Christian Latora. Senator Benny L. Laten. Amen. Senator Carl W. Liganet. Senator Kenny Castro Louis. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Amen. Senator Magari Miguel. Senator Kelvin G. Net. Senator Nelfer A. Perez. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mitero I. Simna. Amen. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan essential magtay sa pulman ko quorum jaga kedlan na sa matawi pur. Amo na tayo ban kedlan essential non record na Senator Perez o Senator Ned excuse ang yung program. Mawag magpuro pa yung kulian tayo yung yasong matay sa karatan Pwuhng valid sa karan Michiko Pwuhng lap ang kupura na nilap sa karan Kaiponi o wawlap ang kupura na Raksoko sa karan wawlap ang kupura ni Isoko wawal ko sa bulamaarlikan ko nanalang ko na kadiyay ko pautororo ang lapalap kay Balian Tiyak Momocho government national state local Pwuhng Kabinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyawan Kabinan Nauya Acting Governor, Lieutenant Haroline Movic, Pwuhng Siyongkabung Labalab, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy Siyongkabungan Koros, Malal Acting CJ, Honorable Johnny, Masaksit, Eitingal Wow, o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latora, o Honorable Senator Kan Koros, lang Samurokan, Loisokan, Serisokan, Sumasakan, o lang way kasambalkan, no, Yawuliyape, nan kalaruwat men Pohnpei koros nan chamberwat nan kalal maslikin kalal rakat oi men patron tay na neopenalan uyak purun ranwat oi ban pona si sabul matay floor leader lator wan kakan kalawai tay nan uyalam ran Kalangan speaker mo na ipanyang patpatwa kupura yang kak patwang kupurakan koros kapkabing protail buwagi kupur mau kupur sabukon ko makaipay palo yung ranwat sa namaw tay kakiupan no speaker kupura cungal kay panuwa ang kakpuli sa pulmam sa salir nilang melel pang kupuran rail subay di kon Pohnpei wang kamu speaker wang ki vice wang ki honorable senator kang koros melel lang samurokan ulo isu serviso lang kanatakan sa umas paliantan parusya speaker ay cungal wow ang biligak melel wang ki paligan koros na executive o malen kapung Pamkupuray tungal wawan bilkak melel wongki men Pohnpei koros wai tungal wawan bil wongki sabul mamal staff kan mayang patong tay speaker men sakara kupur mawang kak miyo taylang kak kapandalang journal tonrang to next session Chancellor mau kamagitan floor leader Thailand kapandela watu alal tan journal puya kuntupan kamagito miya Thailand kapandela sa matay journal kamu floor leader lator kalangan speaker ay tungal wawan tutuwa tabang pramail men sakara kupur mawang miyo taylang kak rup sabul matay kalantar o katiyam doon item ng paisa kayo yung standing committee report Karyaman. Chancellor mau kamagita kawaitan floor leader Thailand katiyam ban order of the day yung standing committee report puya miya utupan kamagitok try katiyar pan Order of the day, yung standing committee report, o ibang po na siya Chief Clerk. Standing committee report na basilib kiyaw lain di kakwano mepet
Governor Communication ng Papitwala and Ripatmao, Sang Salmo yung Public Works, Transportation and Communication. Masinabang report ay Pohnpei sa Chairman and PWTC, Chairman Leben. Kailangan may honorable speaker. Miscellaneous Communication ng Basilike, Ripatulu, Landia sa Pwuhng, Sang Salmo yung Finance. Kailangan tayo kakatiyan ng masinabang ay Pohnpei sa Chairman and Moni, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Hingga pada sa kamitian moni. Amuwa hingga pada sa masin kosam sa karatang kapung kay punawa may patroyer minlang. Ito nga wala pan kung may Mr. Speaker, wala ko mayor, Vice Speaker, Floor Leader. Ito nga wala toror pan kung isunalay mo, Chairman Edgar, Dukun Kutor, Senator Michael, Nasa Pwuhng, Senator Edwin, Nana Pasoges, Chairman Artul. Ito nga wala, Melel Bangkupuran, Kambakapayan, Representative Kankoros. May Mr. Speaker, nuwa o karakara, kibata sa makamitin mo niyo kamagit malwa, talang ka kuya kupurki, standing kami to report, silu, lebaniyari sa kuno. Chanchal, kamagit na kawitan, Chair, Koros Modrum, kamagit na masani Pwuhng, masani Show, pwede kamagit na pwaitak, tayo bang katiyanan masinabi, umay kupure Pohnpei sa mas, Chairman Carl, pwede sabiyata sa matay, mamasin pa din report wood. Kamuy, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga wasabal, bangkupura mo yung bangkupura Kankoros. Standing kami to report ng silu lebaniyari sa kuno, itan Miscellaneous Communication, the Kawaitin Committee, yung Miscellaneous Communication, silu lebaniyari sa kuno. Miscellaneous Communication, what patrotaban kupuran speaker, o pag-pagi one moni you, and kak kamanamanda po sa Pohnpei Tennis Association, o sa material option sports, host, CI, the competition and tennis, may Pohnpei pan host, nan parwat. Nan, karong-karong masama kami din moni, patiki yung Pohnpei Tennis Association, option sports, o sa material party office. Kasaleta miya one moni you mamalwat kamanatar padpatunan budget and the material option sports kala riyanan limakit sansal pan budget item section silu silu irobutukutuk wano eri pwede one moni pagpamiya padpatunan wan jalanan limabugi o kawit pa na mamiya memoni maluat kamanatar pada nuwan dalarian and limakit kakanapali tatakwat kami tutud pon kawai duo memiyasang option sports o option budget kam maluat yan kak may tata monuo makamanamantar and kak tatak ang tournament kasampalwat sainsal may tournament wat kin magmukit non-regionate nan patetin mawayakan kita lapali patet mabilis ako sa iray sa rin Pohnpei kan may pati ang tournament mo may uyawunan uwin kuha mo uwin sa ipan nan parwat sigayawad pang uyaw Pohnpei aray kasampal nintuan kawit kan may Pohnpei yan pati ang nintuan pagpag masainsal amalwad yan kak sabulman ko kupurmao o may tatamonim na kamanamantara kahit yan muna kap option sports and kak eukiyang one muna what palian the tennis association
chungalen ki o apaliyang tournament watch nintuan tama sa non communication attachment yung mapachang kay rektin kisakiskan maban mi waran moni pero may Mrs. Speaker niyarala tama kami di moni so sa man ke bekasal ko moni mi ya ai che malwoten kamanata monuo wanjalan nen de mabugi pantatokang tennis tournament maban yaw Pohnpei o mamalwad pan sabon man kita kawit wad kapin report wad puan kak kawit tatak wad and kak pagadalang option sports kamban money option budget o Pohnpei Tennis Association ani aralap i-report med may Mr. Speaker kalangan pagi pada sa mga money Speaker. Kalangan Chairman Carl, Conservation Report, Silu, Labinyari sa Puno, Miyata Masa na ba? Speaker. Kamuy, Kalangan Senator Speaker. Miguel. Ay tungal sa karanwa Wangan kamuy Vice Speaker floor. Kung baka ba yan honorable senators karos. Ay tungal oran mawan kapay ang karos na paypayan. Men kapasakan. Speaker, ikapin ko tung melel kawewen report mamiya po miya muni. Singkal labakin kawe tinutut may ban patuan. May isu ban sabung to may ban malagan tiya nga Chairman ng Finance kumnok correct kopong. Pagi ansaw makasanapan budget me uyawi ang fiscal year with Mayo 25,000 tay 25,000 no mo nanoraman mamiya activity koros kamotong songkan ang preparation for sawal material son motong kan kakokono pang upcoming micro game may sudaban sa pangala may sobong makubro apoy utung melel kotaan mo ni may sudaban sobong pansawaso paran kak makmakete kokono bang kono bentana micro game pang yaw nauro very soon awi mata-mata mamiya jalan kakono ari i kapunggi kawit wad makit koros maban sa wasak komotong pwede at kono ang sangan regional sport activity makin uyawi annual o del micro game i tungalang kapung so tayo tungaluwang i kamel merobotet pampatola orang kak tatong komuniyat when kamakit pin mo iyo pin magniyang kalawatong child metal nan micro games pin tennis ay tungal kapung kalangan mang Speaker. Kalangan Senator Miguel mamawar Miyata Masa na standing up to report sang Senator Taken. Masalah rakamagit yumiyaya tayo tung Masa na standing up to report paros mautung kamagit Masa ni Oo, masa ni show, kamagit paita, tayo tung tiya, masa na report. Karos mautung report, masa ni Oo, masa ni show, kamagit paita, tayo sa bulman kita, standing up to report, silu, nabi niya reyesa kuno, sang sa bulman tayo kamatiyan muni. Masula report, pan standing up to report, tayo pan ko na siya, floor leader, Lator. Kalangan Speaker ay tungalwa ang tutuwa na bang prong katukasambal. Speaker man siya karo kuburmao, Romail kay lang kak rop sabal matay ka lang taro katiyang doon item ng baysak wano yay Miscellaneous business. Chan siya lang mga kamagit na biya. Pwede miya utukan kamagito. Iman patawan tayo ng katiyang po ng baysak wano yay retoro. Tayo katiyang po ng baysak wano. Kamuy Chairman Carl. Langan may Mrs. Speaker tungal sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros ele hanwat nan session wat pwede yan semua masabol matay kita isabol man ki out the pensau matay kalanter ichar bukjailan kak kadiang nan ira coror kan melel iran kapunat kan memia pwede sautar tewasakan makin pek nan tatongkan magday nan yang and puita buena bali ananin ton way kertan payan way
My Mr. Speaker, iratoto koneng jalan masa ni ranwat pana ratoto pitata Pohnpei al piris wasan kit posing school apolpen monmuni apolpen mama apolpen Pwuhng apolpen mapulopul apolpen manan choror o program kan me miyanan ko net moni kan me malwat kamanatar outside market. Mr. Speaker, wan semua wan kak mia ang chorus. Ay ban bagita in kak tungalan kiyan semua nanaratoror ang resilu ay kamelala may kone ang apol kalwar. At kayo may Mr. Speaker po in kak tola pitata PTA. Ranwat yapte patwanta मैं इराइट होता था कि पीटीए का साइक पेटे ले ले सोंपू इराइट उया इराक संबल आंग या नहीं उया सब माइल लातून कमिटी मोनी तो कि पीटीए उया पाली यो मैं इराइट उंगल तो मैं साइंसल तो मगमगत पोनाल मगमगत wasan kit mugmukit niya so karos me kay kato sa balsang ni office kay kupur ki alen mau kay kupur ki wasan kit mau ay rail me ban pukaw ki tataw pukat apol parail utan sa mau Repoekemet by Mr. Speaker, Apil Science and Malwat Kamanadar Kosanet. Kosanet Moni kan me ban patolang PTA, ban apel nan ewa count toron. Me ban santin nan kan ban Moni, o Moni kan chorus makamanamanta on PTA, on operation, ban patolang lalan. Tataw ko uyaw buwagi napali irairan kapanen peite makan parata o paluwa sopay ele karayang quarter chorus nan tiyan tatawagan Commissioner Wilson Alcanburger akan matang ata kalala ito information bukat kacay lapaliyata mewat isu na patuwan tamaw ya akiyang tama chairman in port, tama acting commissioner, tama kabina, tama karyawan kabina, tama tarang kampan moni, say kapaliki ito, kapalwat. Kuwiki, mayay melel resay pete sonpung, arapu yatatok, akaluto mawiwiyaw. Ipil patungan memia kawit uyang rail. Sang kabina, sang karyawan kabina. Ren kanangama, ren uya tatok. Makipil kagad tiara rail tatok, ren pil tola. Ayo kawit ito. Ren kananga uya tatok, paso memoni van mia. Kopur-pur to ni rail to tatok makakamalti ka bang yaw. Ari irabuka di men enuya sa matay liran kapunot. And we are some matter priority. Kung kita man sudah kakapali Israel, naso pa isang kapalwat. Kita ila papapali hananin Israel may payamokan. Ay kamelala may sudah Pwuhng. Tatongkan magtay pa na pali, kaya la pali ma Israel mautanan na sawas. Jangan pagpentrating masang business ka. Masuk ke trading uyawi raban memo rabanin sana mo. Ada kita kau tia tamas, ije masakala dalam legislature. For information kasambal bukat saya gelala tu. Kamelele mania cai uyawi panaramas. Uya sama cai pukok cai lembil rapaki. Jawa sa kawal kan pat-patuya. Repoekemet my Mr. Speaker,
imen nuaw karakarak pagkita pan kupurakan oversight dan kakuyawiyang PTA taragtarang ban money option budget o TNI tama irai ton to dogin PTA kan so debate imen padawan tamet buagi abilikan uya ira magkatay katrabu kita John Way yakin pil kak padawan tanan social media kay pag pil law mo mi kajay magkatay seru ya sama tay puko en sansal may Mr. Speaker moni na paliyal kay kamanatar implementation masay kuyaw kaya bil kamanata monin kamakala chuga kantonal abil soto magmagit kaya bil kamanata monin apali wasanti abil soto magmagit kaya bil kamanata kosened me ban so ese apple pen wasanti ito ni ororio ban wiyang time kay point so ese pointi wasakan mana na puy ito wasanti abil sayag magit Ari ipil masakala talo child, alil talo mail bueki. Tataw kukat, chay kamelele meniya kamanamanta, autan nagsagadi bueki aray pukaki. Kakela ka kusinet kan makin kamanamanta, rabana waling. Chay kat nanansu kasambal ranwad may Mr. Speaker bueki. Tama magmagit ranwad, case kan may patpatunan malong kapung, kusinet kan makamanamanta rap so de apel. Isir men padawan magcailele wasaw. Me kecailo kabina sedekah tatau pena. Ramai Mr. Speaker, iman bagita oversight word. And kak we committee money terang kampan money option budget o TNI nan we panwat. Ai kayo na ira choron met Mr. Speaker. Imen bagita kariyaman o kaya ng kakawin kata sana mo. Tan salam mo makamagit yung mayor koros mo trung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit poita miya masani be Speaker masani be ni rew kamu Speaker ay tungol sakar sapay amonay ban patuan sa iro Speaker kom kubrama yan kak patuan ma privilege point of privilege walianti sakol mamut delegation and wine kiti kaki momot kasambalwat dan kak kasamo patuton crow malawalap kiti former principal and salabuk Mr. Kalistus net o kasamo ki ulubulubun Speaker i tungalang kapeng bagi ratoron mamiya boy bil kamelelama Mani yung kapunot mo, Mr. Net, pilkin makmakit kipay yang kit delegation, mabitatal, alakanan, win kiti. Ikamelele me, muni laut niya. Mantame, ay tungal kawit ng korong-rongo, mapangwi-awi, matoto kak patota, gispete ya melel, ren kak rent tupsaun totok. Niya tupsaun totok, uno episko may yang senator Edward kit patulaw bilpen puti ali makaksawas ikabal maran keranut om balik gede maro ito toksin excavator kismo ito tok mo mabuti tenggaw approach kenalo ko labalan mo nunon matubson to tok pan mineral to tok araban ben revolve uyata tamra bangkak pitigi Amin ka sa baliray, pumupong. Katahil katangnya pun Februari. Januari pun, uyayra mas kampake Israel mereka ime sewalian to sangwing kecil. Rapatawan memia to na balialap sudah tu son totok. Pilkarya ngar sudah kuyata monir sudah betail. Ornan korong-korongo, engkak kawit kamtin finance. Makdaiban rentum so tapi pasanang ko sunod ng win phone bill kawit ma kailangan na to talk with masuktuhan
project ka ayaw mo man kertaan kausan. Jaga kawit ka pinani kausan net. Elonda toto men point that to son to talk. Aga child care kau ne million supplemental project me unon suruh tola boleh kawalin to son to talk. Ria AI tungal kawit ang pagpakang campaign finance. Tama pan ka kapali solution wat perang ka kuyata moni. Oi rail tola sang met patola terbuya. Kawit yung moment speaker. Campaign finance and kak pugeti. Ubrang ka prayang magchild kak rent tugsaw kita moni rent peran sab kita. Ubrang ka pugabungala. Ang tama raban ali. Ama pelcek kak loan penaleta tugsaw totok peran utan. Pusla tolar totok. Awali sabul material project kan maunon. Why not? Question net authorized kabinan tola rabagi. Yawasal nanti institution na kak isang namun. Ayay tungal ran sawaso kawit pagbagang campaign finance ni Arpan Tola. Kalangan man speaker. Mawar Senator Miguel Mieter masin ben kawit mamie kamui chairman. Kalangan may Mr. Speaker ipamperang tungal yang kaya sumaw. Kapung ki kawit mo mamiyasang kampakabayan na rin Senator Miguel. Men pagi kelutan katela bayang pura long. Uya pen tatangkan chorus makakapal yata kapal word mayay tukso tatawag na uya kapal. Sa insal me nan kamanamandan project choto mamalwat kamanadar muni me patota suti ren tukso. Rakak ren tukso. Mayay kasan di mamiya maluwad pananana kamanada moni rentu so mau buat oversight pana bali ong ira mabit kabinan rabag tukso ranwood my Mr. Speaker ewiya ira kasampal monin compact madan ke compact infrastructure sector grant or compact funding me kin bilapali rabadawan compact infrastructure maintenance fund IMF ranward nan kusanet you me Congress ka Manala never Riau to kusanet dir me supplement Pohnpei morning infrastructure. Serupaan padotong Legislature and Kamanata ko Senate. So kasanet dia magkabina ban uya alati. Irawad and biluya sa madaliran kapunat po isangan mo niya makakaleta tupsong tatak. Met me wewe me project kan me kasanti sang eksekutif kale mawiyawir me eksekutif pen Qatar tilar priority in Pohnpei state government pneumonia sa laban patoto legislature kamanata ko Senate tama ko Senate kagagapin ko Senate project kan mabamagit Pohnpei nil legislature as kapatin reward kamelele me sabil koneng ani yang uyak sen oversight o sa mga kamiti mo ni pa ambil wasaw masangan tatakot pa nuya tutula sansal me FSMTC niya isang kasantin legislature ang project kan makonengan mugit Pohnpei may ray me ambil ata menya school me pa nuyawi menya hal me pa nuyawi jangan project da bang yang kamalan mo niya pe ni legislator sa department dari ben bag kailan kak pil ko kupuri yang ira kasambal bukat nai pan moment my Mr. Speaker may no konenga kailan T fund office in project management office me kokota ni yanso me science within project kan wiyawi wag so tarin tatawag na FSM mapali compact infrastructure project kan
kosenet kamanamanta decentralized mono pukat ranwot kosan din tadaw mawiyawi epilewet centralized onan kosenet may batuan kapinaka uyala ralati legislature salaman yang pukaw kamanata kosenet may pan epwel pan mono pukat eri my Mr. Speaker ikamele me chete ichar sangon one moni toto ichar en kakale tatipso ija kupurada ilanane en kak egis kay tikitik benengan an pukat Mr. Speaker ikamele me masen benerawat ichar po assignment uyawiyar kailan ka kerjente masen be o may den sama kamdin moni luka kupur kores saya kat pernah jahil kosan itu tahu pukat korong panu yawi engkak uyawi kulok eu murin sawasen niyasil uipanwan kalangan may Mr. Speaker Salam mau kawait kanan masinbe miata masinbe ni rawa masota kamagat yu miayar Thailand rejeng ti masinbe koros mau tum kamagto masani yei Pwuhng masani show kamagat paitar o wewo benemek try sabul man ki assignment wo pan assign yang sabul man try committee moni only to one kawait memia korong pan trip ni asil kulakeu kalangan kami chairman kalangan may Mr. Speaker pwede ay kolokolete ong irakariyaw may men uyaki chungal rachoror kamelele me ranwa jawya pilihan kapunat ang maluwat Israel kan nauya cabinet ap ye yang port lekin kosantin kosanet makosanet ni areu ya cabinet arapan chowo port yun ni arai ban uya ex officio member essential nintuan kuburan maluwat essential yang port in PTA o TNI Mr. Speaker, maluwat kamanatar ko senate yun. May limit membership in cabinet nan port kan. O ko senate me each port me Israel cabinet member kan pan yang port me ko senate The port me by default aray position ko utang raban chow. Sang ni kamanamantan ko senate word may Mr. Speaker nan par kayo. Kosenet wo pagkadar talang option ka bina. Del ranwat kosenet to saya kubur dito. Nawogi uyala kosenet ni kabina sa design, makabina sa design. Anso may romben kabin kosenet what uyawi kawit ni sama tayo chief clerk kosenet dapat pato renechi. Ikasampal ki sangan uya benta tawad may Mr. Speaker. Me kosenet me maluwat kamanata executive kak akila. Nariman pagi tatawad dan assign lang kami din jayan ko. Ang jaya kata tama uyuyaw yung kosenet wad. Pwede kami me kasan din maluwat me sainsal ni Sandin Port in PUC mauyawan ng session na nayo kuburan maluwat ang nene pesangin pukakan one man Pohnpei chorus makakiyang sawas aku puran kabinan bilto kay Israel ayaraman sang aramasaman patronan Port Riau Siluwag ikabang kawitin kambagabay Senator Simon masansal man session Namun Pohnpei choto kaksawas. Ma arrain kasan tu puka depan wiyaw me hito puini naramasiu me pan wiyakan kanene nan port kan. Ay kamelele makasan tin tatak panpil sote chela piyang Pohnpei. Ari ikamelele makasan na tuwa danane en leleto pan kupuran maluwat. Tatakan maluwat dan kak utut pun kosan na tuwa. Niya so magdahil kachi nomination kan.
Arimai Mr. Speaker, nuwaw kara-kara kamakit irew ang kag padalang sa mga kamitintayan ko. Ang kag robadong maluwat tama wiwiyaw. Talangan may Mr. Speaker. Chan chalamo kamakit yumiay romi utupe koros mo utun kamakit masaniyay. O masaniso kamakit paita. Miya masanbe. Miya tapansanbe mo ina chan chal kawait mamiyaya. Kamuit. Speaker. Kalangan speaker ang kuburay ay tungal sekretary ng Kapital Pwuhng kan kami floor na representative so tel koros iman yada sa kamugot siyan sa mau kawawakan na yada kamut horor rancangan ranut kapengkiang kanilap kodu kubur mau kaproto sakset kongkong komi vice speaker floor leader honorable members paruji na itual irodoror imen patuan ce irodororan ranti yumi patuan yang kami tim ceyen ko lepit bisnis kan me patolong to melel niye bisnis yo me di patuan me apelben Siapun mata laramaskan rail, tetanggan rail itu tumpung, itu mau. Oh, tulisan orang luar ben bisnis kan, mereka luar Pohnpei, jalanan itu dia kata. Hari motion word, saya yang kami tim jen ko por lupin tu. Lalu tu ran word, iba batuan tu bisnis yo sitik. Rail tetangki rail serikan sudah school. Rail patrol tu rail tetangkan rail. Semparan tetok resaik pilal semparan kak tetok. Wikriau apal penarai kena paliang serikan offload tipsaukan selari isek. Abu wikriau serikan tetok lelran. Hari imen kejailan saya kata bukan bisnis kan bapak tolong tu. Kujai itu euran nak kaya dua lah sangat masih lah. Oh saipan me bisnis yang lagi kan melel China control wasa buku. Hari Pohnpei nak kaya ambil masa ni. Sangat mungkin ranward bisnisin lagi kan kaya masa ni me uyela laut lah. Apa pulpen siapul mereka laramas mengerai anak drive. Melel lirai syarikan mana ane minan parent school nang kelakon school apa sahaja yang padunan parent school bagi bisnis kan tetangkan rai long anso lesoto mawang mauren pain rai yawan sih. Hari bambil kurang kaburayang orang kami tinjen ko. Engkak report back nan session what soto pang pansang nan imun session what result in promotion may patungan ranti. Dari speaker I know alimen patungan tu mabangga kapali floor motion yo masa yang chen ko absai kabur-burtol ranti. Iya kamu kedia memang sudah pansang nan regular session with reporting flow motion yang kak apol langan speaker. Senator Court. Kalangan may Mr. Speaker, itungal wasabal bangko purumiyo bangko purakan koras. Essential may yew kosenet me tamatay national government pilata iray bangko kaukimet human trafficking. Ima kareta cheto koros me pit human trafficking kin patotong national government dolel wasao. Isek patuan eupenayu me mianan pungan national government to Pohnpei state na paliret. Ari my Mr. Speaker imen pagi padang tungal chairman mau chairman seminar. Ni anso me korong-korong pen iret pan wiawi and biliangaki Department of Justice and National Government. I kisen office patut yang pa
across Amkres. Koran Pukaki human trafficking. Remind Mr. Speaker, Nuwao Karakarak, amend Pwuhng Kamdokapay Senator Simenaw amend motion no. Nan karong-rong maban wiyawiyan yang aki Department of Justice and Samatayal National Government. Kalangan may Mr. Speaker. Macam salah mga kamagati umiyayar, kawait macam salah sang Senator Simina, betul ke Committee JN ko amendment memye, yay pali macam salah sang Senator Carr, yay Department of Justice and Pahrek. Karong-rong kan me Committee JN ko panew yang Israel ko na nanan ranewang. Ikasang baligi raw pumayay melen Sirikan uya tata kui kriau apu yali yali poin dan tiga sang minimum wage apelu uang atas sampai matai kusen dan. Harus mautung kamagut masa ni masa ni so kamagut paitar o irawan kakan report total non-regular session and legislature. Speaker, kami Senator Leben. Kailangan may speaker. Mua ketidak kepuniyo. Kapin and Pahrek wagan mo siya. Puro na mga luwat won kingomi won ki vice lord nelen poros rey honorable senators kan. Imen Pahrek way open in corner headquarter na aliat year kaman man sa mga luwat uyat kaspal kalangan korupsi kalangan Ito po ito. Kalangan Senator Le Pen, kami may sakaratan kaping mo uli antier me legislature aletar when we are in board of director and PUC. Miate iratoro sang metrikan. Speaker. Kamu Senator Likanet. Kalangan kami Speaker. Mona iban patpato kong kupre Speaker itu kan sekarang wa Merlin Bank Promi Vice Floor the Pagkapayan Honorable Members and Legislature with yang akirail kan met Pahrek dan Kadkadaur. Mr. Speaker, so kong kupre kapin ki floor motion riam esansal. Imen patuan kawait bagi niai wiya sebelum latuan. Papali sa plimo may committee and jenggo. Sansar ranwet ni alam. Ibansong apali kupurmail main kak next week sang niare next week call. May kupure kasampal ki floor motion med sa supplement kita. Kaping kinelel floor motion sang Chairman Finance, Chairman Education. May kupure ime paano yawi. Panuat depan pan depan tolan ang karorong next week. Pagay ba kalangan? Kalangan acting chairman and JN ko Senator Likanet ituan kawait masan kaler. Dia jay ratoro sang Senator kan. Kamu Senator Iron. Kalangan kami speaker kami kubure di ejman sekeren Ibuli wow and Pahrek to wow kan me patutar. Speaker in patuan pata merit pitch delegation in Waynet. O Pahrek Senator Le Pen kamugit me. Kachin wiayar me pit and Waynet supplement Waynet sekaran kaping hong banlet kuburan legislature watch pueki kupurma me sansalong all enrichment me moluat kecing kosaneti rayo pen bulia pen mered pay watch ong nan supplemental port and PUC ye Mr. Joseph Felix Jr. Uya sakarata wat mered pakita teach committee o kapasayang and Chon Way supplement way penini sakaran kaping ong pan kupuran legislature watch aymat speaker kalangan.
Kalangan Senator Irons, Kapwang Senator Irons, Mr. Joseph Felix Jr. Miyaday Rasore, kami Vice Speaker. Kalangan Speaker, Tuwal Sakar sa Pahal, Romoy, Loro, Honorable Member ng Korus. Speaker, Pwuhng, Musip sa Madya, Tatawang Katong, o Tatawang Sambal, Michael, sa Bulman Pier, Hayo. Riyasan na, naman manakap na yay equal at connection, project ito kayo. Ritan baguan bata, nalagay sinimatel ni mo kolonya. O pasuan sa pamatel, katungong legislature would purmawo na ito kaya irailo ko kapachayang manakap manag. Pwede bilcholing giyan siyo. Ulian ti red cross na project to kayo rong pitagan. Katong giyang nailali. Dahil senador kan. Aymet, Speaker, Pahrek. Kalangan Vice Speaker Abram, Kunam Kawaiter, Kumulian Tier, Israel, Kuwaitakan Koros, Amelel, Mr. Anthony John, Titao, Board of Directors and PUC. Kalangan, miyete sa karatan Kapwang te takarata Toro, nanira Toro, masyotay pan po na siya na kamuy, Chairman Card. Kalangan may Mr. Speaker, itungal sa karmisig pan kupura mo yung pan kupurakan. O itungal sa karsabal pan kupura mo yung pan kupurakan. May Mr. Speaker, nan-week-wet seperti yang kamu yo kasamo Board of Region and Land Grant. Eri nan eu benawo wewe benamia legislature utungata tatangkan me paluwo eu kiyang aray tungal office me pada Pohnpei. Ang Israel melel so much so set kan. Eu tatag me bonon nakis warailar me remen pat ki yang gejail apel ben project in sea cucumber sansal mereka pese me sombar silisak mere we are talking apali menike menet ni tatak me wiyawi cuman bel rekamelele me project wot kakpoita Pohnpei area puegi arai tatak irar tiang ada research apu tatak wot dan kak magit autan rabanananek eukiyang Israel men Pohnpei kan men pato yang nan sangan project macam ma NGO the community organization the paliu area sansal ranwod me kosunet kamanata office me bansawas no yak sense matel government office no office of fisheries and aquaculture kawait mere eugiyang kamuyo Israel kan me patang kami makarong-rong ka kuyawi yang aray tungal office me patang Pohnpei. Puran ka kawasak pura dahil ang moment project wo pan mukit ni aray paneu ki yang winin kami namin kan kabil Pohnpei. Kosened me miyer ipaduan alayer wadawat kayu. O ni pan proto malwat pangkat ki yang wadawat karyao. Wasakay Pohnpei me aray tatag pilti aladar me ya appointment mani ka wo kakwaita kosened wo maori wasabukuan kak designated we pataraben matuwalin mani ka wo mabansan to wasabukuan kak mi akai tena ni rete me lai to song de kan kak suduka kuyaw kosened me ban mieu an kagade kasaleta me tatag wo ni ban mogit wasabuko ako senat pantar tatakan matuwal buko. Rimen bagan may Mr. Speaker sa
kamitin R&D o kamitin sa and kakto sila tataw ko joy kamelele ni dan kuan de pan patien kamiti kapadapat ay dan kamutang ko sa nagwol panin nen sana mo ay tungal pagpag man may Mr. Speaker ipuligi di ban kuburan Honorable Chairman ko so kita tahu pat patoy pag kuratay I men bagita measure bang yung motion and kapesete even open child practically yung Board of Region in land grant dahil kamelele matataw ko magmugod yan ng kami takapatapat. Kailangan may Mr. Speaker. Mawar, Senator Carl, Kamuis, Senator Edward. Kailangan ng Kupomi, Honorable Speaker. Ang kupura ko itungal sa karan kay ko ni wow o kapeng ng kakpateng sa bumumiyo masansalat. Itungal wabang from the Honorable Speaker, Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senators Kano, staff kan yang kacang yukupur. Honorable Speaker, even Chengki itungal kapeng ong melen, Senator Carl Pwuhng kawit, na kawit ki, Evis ng kapuan, mepit, Rayland Grant, Utotongkan ng Mayor, Chailan Songan Patokoy Raypen. Honorable Speaker, imen pachawan uyagi ta motion yu. Wagi tatokuan kakan asaineng lintuan kawit na chairman kawit ki. Pamitina R&T o sa prangkakan rop lang office wo Chailan kakan kawit pen. Pachawan pagkakariyaman ang motion yu. Dan salamo kamagat yung mayor, koros mo itong kamagat o masani ay, o masani so, masani be, mayor masani be, kamuy, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itungal wasa bal bangko bromoyo bangko program program. Itungal sa karmi sigale ipacho epistoto nan diba choro. Imen bago bangko pura dahil kupura wat. Niyaso magdahil kan kachi stretching, tataw may bang kawala paliyasit. Lakin na po matang bagi anane na kamay. Niyan siya pagpen wasa pukat te wasa yon katoro labuan kakuya. Ceten ye yasen puini na ramasiyo. Nagis kapal. Pada wanta maten uya sa mataileran kubu-kubura. Ceten kan pilminan ng choto. Eso de suwat. Agtay pelian ki patarapen wasakan. May bansa wasa. Kirtan kausan kan me chote yang pa yang mau kita tahu why pasan kaya rail yeyas one set o one sap dari anuya sa men maluot kubu-kubur niya ban katoro la wasa bukat kail sabun man ko kupur mau o kupur eta pagtago dan kak magid nuwan matang koros kalangan may Mr. Speaker. Mawar, Senator Carl, mamawar asansal me kawit pene mamaw nan masin kan. Miete masin ben irawo masotra tay katian anu sus koros mautung Thailand rutung tu masin ben ireu masani ei Pwuhng masani so kamagat paita koros mautung Thailand sabul man kita kamagat masansal san Senator Edward masani ei Pwuhng masani so kamagat paita o ira kasampal mo pa na sa inay sabul matay kamiting shop o R&D orang kakek awang ye opsin land grant orang kakek kawait to o kawait pen nituan Senator Carl kasalita I kasampal ki opsyo po iye usapis merakan uya me ye apeltan Pwuhng kan ay ning kasampalong Thailand Pohnpei ran bilyang tep program ini insemination o Pwuhng kan dan itu wana tayo kan patrowan duway dan bilkak patra yang totoo ko kalangan masular masan be tayo retoror kami Senator Louis kalangan main speaker monitan yang tacoa mengkiangke tumal sakretan kapung ulit KAPWARESOU na tayo ko chanilat LL Pepita itong sakretan wawan pachang sabi umimel pachoyer nindang
Kapurato nan Molwo Chungan Sakratan Wow Bang Kupuramu. Pohnpei, Vice Speaker, Lord Leader, Honorable Members kan Karusia, Raikan na Bacheng Cheng and Gallery, Ome Pilpeyan, Ako Mache Ruyalamalam, and my Speaker, Honorable Members ko, when Kapitolong, itong motion yung matitata, wasakan ba, Ako Mache government may yang 40 tongki, o Israel Batosang Laleo Sulata tongki, makak assign ng dahil Ako Mache sa mumi kamitin sa waran siya katawasakan ma government Sulata tongki, ayan ko burbur lang public land tanapali, kahit yan wasakan sa government tongki ilpacheng wasama may yang sakul maray don totong kanan totok lan maray sala totong yan and ko purpurto ko mamiya ko santo ma public land panuya and may yang at melen ni retaining area may yang kam alangan ipaki karya man Chan salang mau kamagut mamia koros mau tung kamagut masani Uwa masani show kamagut poita masani be tuan ei patongan aleti government retain area kan me apol ban option kapina melel kosakan me option Pohnpei state government sula datang ya kamtin siya pon tre kata o robot kito mo mod pelian siya bukawan ka kapurpurlang board of trustee te legislature and ka kadkiyang te patongan ta designation in wasabukam Chansal me wasa toto no government retain area basula tatok ye ka ang karasaras ki song wasa education zone no moni wasa toto ari kapung ki kamagit na niya mieto masin be ni rawo masalar koros mautung kamaguto masani ye uwa masani show kamagut poitar tai rutung tiar masani be oira kasambal wo panasaina sabul matrai kamatin sharp OJN ko oron report nan regular session what kamu Senator Miker pag-iw Thailand kommal lebnansyo Taiwan kommal lebnansyo
Rok tayo katkat pan number Asa Pwuhng yay retoror kamui Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga alwa sa bal, bangko pura mo yo, bangko pura kan kores. Iman pagkita kailan kairer sa matay, uya ko puran man sang rawat amawa, muna ipan padawan kamagit. Ay man kalupuati, reyo may sansan nan. Reportin sa mga kamatin mo ni Melel, standing kamatin report sila bukasilu, laban niya sa Pwuhng, may kawaiter, option sports, treasury, budget, dan kagaya upeno kasana iti mamoni o kaway data into one report mesensal moni makamanamantar o ang option sports 25,000 mesensal na narito ng budget section silu subsection A silu irapudu Pwuhng dan kagaya upeno kasana iti mawan moni mapagpamiya talanen 5 bugi and padosang nan moni ipadongan tamat pagi siligo me pan bagadar when kakitan standing amat report what an kak teto lelang terak-terak kan ban moni option budget option sports o Pohnpei Tennis Association. May Mr. Speaker nuwawo karak-karak men kamagat dan kak kair sama tayo ya kupurun masang bang. Kailangan sansal makamagat yumiya o miya karyaman pen kamagito may kumpura mo na iban po na sa kamagit miya pakair san chairman kan masyado pakair san chairman kan kami senator kumpura warela delegation ng gede sa datuba na iman pakairang delegation ng gede sa bantuba na nanan floor leader para nama san senator Michael delegation ng gede ang tuba na more intercession in Ranwood Iben tinggalan kian sumawa to patawan greyu me koneng trail kakan mangi pena sansal me train pese trail to wasakis me kun puya ocean trail tinggal parking a completer project ko on sansal me speaker ben trailan kaptulong to talk with nialem o imen patawan miya uya kona tiuba uya wani showtuk maglap sidu patola imen patawan ang chairman kan engkak yang pateng speaker abil vice chairman kan buktalan kan kos-kosan ne kosan tin totok kesembalwut ya trail bangkap tolong dan pesa trail ipanana sebelum mai cawas yang aku vice of kalangan masular pakair sang chairman kan iban pona sa kamagut mamiya karos mautung Thailand kombal di sang uya kupuro sabal pena subject to call masani yay Pwuhng masani so kamagat paita ro kalangan ng senator ka koros sebelum tayo uya kupur speaker